Nimekusudia moyoni mwangu kichwa mwaka huu ko tubasha kuganira iri jambo tuweze kuzungumzia neno hili kuko rimazemo iminsi myinshi cyane. It has been in me for so long. Nakomeje gutekereza nkuko nawe ushobora gutekereza. Naendelea kufikiria kulingana na jambo hili kama jinsi wewe pia unaweza fikiria. Nyuma yo gusoma kino cyanditswe, baada ya kusoma andiko hili, tekereza ibintu byinshi. Abantu bashobora gutekereza itaranto. Watu wanaweza fikiria kuhusu talanta hizi mu buryo butandukanye, kwa njia nyingi tofauti. Umuntu ashobora gutekereza ko wenda ari amafaranga runaka. Mtu anaweza kufikiria kuwa ni amount of money. Uyu mukoresha yafashe, huyu master alichukua agiye kuzinduka agahitamo kwihereza abagaragu be kugira ngo babashe kuyakoresha bayabyaza ndi. Kusafiri alichukua na kapia watumwa wake ili wakatumie kuzaa mengine. Abantu bashobora gutekereza ko wenda uyu mugabo yari umuhinzi. Watu wanazafikiria huyu alikuwa wenda mkulima. Yari umuhinzi w'ibirayi ku rugero. Mkulima wa viazi kwa mfano. Acuruza ibirayi. Maybe alikuwa ni mchuuzi wa viazi. Abandi bashobora gutekereza ko wenda ari zahabu. Watu wengine wanazafikiria alikuwa ni muuzaji wa dhahabu. Nakomeje gutekereza ibintu byinshi ariko nza guhabwa revelation. Nilijaribu kufikiria kuhusu mambo mengi sana lakini nikapata ufunuo. Nza kwifuza ko rero tuganira kuri uyu mugani, kuri parable. Nikakuja kutamani sasa tuweze kuchambua parable hii kugira ngo tubashe kumva icyo yari imivuga, so that we may comprehend the real meaning of it. Ubwo rero ikibazo twakwibaza cya mbere, swali letu la kwanza, taranto ni iki? Talanta hii ni nini? Iyi taranto umuntu yasigiwe ni iki? Talanta hii ambayo mtu ameachiwa ni nini? Okay, naje gutekereza, naje kwibaza nsanga amafaranga aramutse abaye ari amafaranga, kama ingekuwa ni pesa, kuko uno mugani ntabwo ari just ntabwo ari ikintu cyabayeho gutya, ni umugani. Hii ni hadithi. Noneho twebwe dusigaye tudafite amafaranga cyangwa se tutayahawe n'umuntu runaka, dushobora kuvuga tuti twebwe ntacyo dufite ducuruza kugira ngo tubashe kukibyaza ikindi. Kama ingekuwa ni pesa, hadithi hii inaongelelea sisi ambao hatuna pesa tungesema hatuna chochote. Nkuko mubizi mu myaka yashize cyane hambere ababyeyi baragaga abana. Miaka iliyopita wazazi wangelea watoto, akamuha umunani, angempea urithi wake. Nyuma y'imyaka runaka ageze mu myaka y'ubukure, umubyeyi bakamubwira ngo mwana wanjye dore urakuze, akira inka 5 cyangwa 10, akira inuzu runaka, fata uno murimo ungana gutya ndabiguhaye ugende uzaba umugabo. Kama mtoto angekuwa miaka yake ya kukua ya watu wazima, sasa angempea mali fulani, amwambie ni sehemu yako, tumia ukatuze na ukakuwa na maisha mazuri. Nza gusanga hari ibintu bitatu bikomeye muri uyu mugani tugiye kwigamo. Kuna maneno matatu ya muhimu sana ambayo tunafaa kujifunza katika hadithi hii. Imana ibidufashemo kugira ngo tubashe kubyumva. Mungu atusaidie tuelewe jambo hilo. Ikintu cya mbere tugiye kuganiraho, jambo la kwanza nataka tulizungumzie itaranto ufite. The talent you have. Kandi twese dufite. And all of us will have it. Dufite itaranto y'igihe, umwanya, time. Talanta ya kwanza ambayo tuko nayo sisi wote ni muda. Hiyo ndio taranto ya mbere. Hiyo ndio talanta ya kwanza. Itaranto ya kabiri, the second talent ni ubuzima. It's life. Ya no ubuzima. Nivuga ubuzima wenda twumve just good health, ubuzima bwiza, umuntu muzima ubasha kugenda uhumeka ukora ufite ingingo zose. Na tukizungumza kuhusu uhai tunamaanisha kuwa na afya njema, ukifanya kazi, kila kitu vizuri kwa maisha. Ikintu cya gatatu, jambo la tatu, ni ibitekerezo. Ni mawazo yetu. Ibitekerezo byacu, ni nia yetu. Reka rero tudatinze kubera impamvu z'umwanya, twinjire ku ngingo ya mbere y'umwanya.
Acha tuanzie kwa jambo la kwanza la time. Kuko abantu benshi bagira excuse. Watu wengi wako na excuses mengi sana. Yo kuvuga ngo jewe hari ibyo ntageraho kubera ko hari ibyo ndafite, ntabwo mfite amafaranga. Kuna yale sijafikia sababu niko na ukosefu fulani. Ntabwo mfite igishoro cyo gukora. Sina capital. Ibyo tugiye kubiganiraho. Nataka tuzungumzie jambo hili. Hallelujah. Amen. Nukuvuga ngo twese dufite amasaha 28 y'umunsi. Twese angana. Kila mtu amepewa mbele yake masaa 24. Dufite isaha twese ingana y'iminota 60. Sisi sote tuko na saa moja ya dakika 90. Dufite umunota ungana n'amasegonda 60 twese. Sisi sote tuko na sekundu 60. Dufite icyumweru, iyo tuvuze ngo dusoje icyumweru twese tuba tugishoje kandi kirangana. Tukisema tumefika mwishoni mwa wiki zote ni desemi kwa kila mtu. Icyumweru gifite amasaha 168. Wiki moja ina masaha 168. Ukwezi gufite amasaha 720. Mwezi mzima uko na masaa 720. Nuvuga ngo uko ukwezi kw'iminsi 30. Hiyo ni mwezi wa siku 30. Ukwezi kw'iminsi 31. Mwezi wa siku 31 gufite amasaha 748. Ina masaa 744. Umwaka iyo tuvuze ngo dusoje umwaka tuba dusoje igihe kingana n'amasaha runaka. Tukisema tumefika tamati ya mwaka inamaanisha kuna masaa kiwango fulani tumekimaliza. Aya masaha rero agize umwaka twese tuyahuriyeho turayanganya. Sisi wote tuna the same amount of hours in 1 year we have. Iyo bavuze ngo umuntu runaka amaze imyaka runaka, undi bakavuga ngo yamaze igihe kingana gutya, nukuvuga ngo byahereye ku isegonda ya mbere yinjire mu buzima, isaha ya mbere, umunsi wa mbere, icyumweru cya mbere, ukwezi kwa mbere, umwaka bikagenda byisubiramo. Wakisema mtu fulani amekuwa na umri wa miaka fulani, hiyo imeanzia kwa sekundu moja, dakika moja, siku moja, wiki moja, mwezi moja, na inaendelea kujirudilia. Nukuvuga ngo ubuzima bw'umuntu bugereranwa n'igihe abayeho. Maisha ya binadamu iko compared na siku ambazo ameziishi. Iki ni ikintu cy'agaciro abanyabwenge bahishuriwe. This is something which is valuable for those wise people. Bituma ubuzima bwabo buhinduka. Na hii imefanya maisha ya wenye hekima kubadilika. Hallelujah. Hallelujah. Nukuvuga ngo aya masaha dufite ku munsi, masaha tunayo kwa siku moja, reka ngerageze kuyacaguramo ibice kugira ngo wumve ubuzima bwacu ukuntu bugenda. Acha nijaribu kuyagawanya kwa sehemu tuone. Nukuvuga ngo abantu benshi cyangwa se recommendation y'abaganga bavuga ko umuntu agomba kuryama at least amasaha 8 cyangwa 7. Kulingana na estimation ya watu wanahusika na afya, wanasema ni lazima angalau mtu alale masaa 8 ama 7. Nukuvuga ngo mu masaha 28 kuramo amasaha 8. Between in 24 hours unatoa masaa 8 kulala. Asigaye masaha ngahe? 16. Yes. Murakoze cyane. Ndifuza ko tujyana. Mu masaha 16 usigaranye nyuma yo kubyuka, kwa masaa 16 umebaki nayo baada ya kuamka asubuhi, hariho amasaha yo kwiyitaho, koga, gutegura amafunguro ya mu gitondo, kurya. Amasaha abantu benshi bakoresha amasaha, ndavuga muri Afrika bakoresha amasaha 3 amasaha 2. Kuna masaa mtu akiamka anatumia kwa kuandaa breakfast na kuoga kufanya nini. Mostly watu wanatumia 2 hours. Nimba byibuze ari bugera no ku kazi agomba kuba yiteguye muri ayo masaha 2 kugira ngo agere ku murimo agomba kuba yatwaye. Kwa hizo masaa mawili wenda atatumia na nafasi ya kutayarisha ili aelekee kazini. Nukuvuga ngo iyo bigeze mu masaha y'ikiruhuko agomba byibuze gufata isaha imwe kugeza ku masaha 2. Ikifika masaa ya kupumzika lazima achukue saa 1 ama masaa 2. Unaona umuntu ufite akazi, huyo ni yule ambaye akona kazi. Noneho ku mugoroba atashe mbere yuko aryama avuye mu kazi, kuva ku kazi kugera mu rugo, gutegurirwa amafunguro cyangwa se kuyategura no kuruhuka uko ataya kugira ngo ajye ku gitanda, byibuze akoresha amasaha make. Umuntu ufite discipline yakoresha amasaha 2. Sasa akitoka kazini masaa za jioni, wakati wa kukula, wa kuoga na kufanya nini, aende kulala, anaweza tumia masaa 2. Nukuvuga ngo asigaye amasaha ngahe?
Umebaki masaa ngapi? Amasaha 10. Urakoze cyane. Muri aya masaha 10 rero abantu benshi sasa tumebaki na masaa 10 hapa. Nuvuga intwari twavuga abasha kuyakoresha yose byibuze ari mu kazi at least. Wale ambao wameshagundua mambo haya wanatumia hizi masaa 10 zote wakifanya kazi. Nuvuga ayo masaha 10 wabashije kuyakoresha abyara umusaruro, nubwo tuvuga ngo uri maximum cyangwa se uhagije, ariko at least yabasha kubyara umusaruro. Yule ambaye ana uwezo wa kutumia anafikia kiwango fulani cha success kwa maisha. Tushaka tuvuge 12 cyangwa 13. Tuseme masaa 12 ama 13. Nuvuga ngo ubuzima bwacu ku munsi umwe, maisha yetu kwa siku moja, mu masaha 28 within 14 hours. Okay, tusipendiza masaha 18. Tuseme tumetumia masaa 14, hasikia masaha 10. Tumebaki na masaa 10 yo gukora, ya kufanya kazi. Nuvuga ngo mutubaye imyaka 10, 20, 50. Ukipata neema za kuishi miaka 10, 20 ama 50, nuvuga ngo haba harimo amasaha menshi waryamye nayo waruhutse nayo wariye. Hapo kuna masaa mengi yako ya kulala, masaa ya kupumzika na yale ambayo umekula. Nuvuga ngo amasaha wakoze niyo make kuruta yo waryamye nayo wakozemo ibintu byo kuruhuka. Masaa umetumia kufanya kazi ndio machache kwa masaa umetumia kwa mambo mengine yote. Nuvuga ngo rero time ni ikintu gikomeye kubera ko kigerana n'ubuzima bw'umuntu. Sasa muda ni kitu cha muhimu sana sababu kinalinganishwa na maisha ya mwanadamu. Hallelujah. Hallelujah. Turi kumwe? Are we together? Ibi bintu nubashe kubyumva birazagufasha. Ukielewa mambo haya yatakuwa ya manufaa kubwa kwako. I'm very sure biragufasha. Niko siri atakusaidia. Hari ubwoko butatu bw'abantu ngira ngo tuvugeho. Kuna aina 3 ya watu nataka kuzungumzia. Uburyo bakoresha amasaha yao. Jinsi wanatumia muda wao. Ubwoko bwa mbere, aina ya kwanza, n'abantu bavuga batera commentaire kubyo abandi bakora. Ni watu huwa wanachukua muda wao kwa kupeana comment nyingi sana, kwa kutoa comment kwa matendo ya watu wengine. Ni ukuvuga ngo afata amasaha menshi ashaka amakuru kubyo abandi bakora, kubyo abandi babayemo, agashaka amasaha menshi yo gushaka ayo makuru, agashaka n'andi masaha menshi cyangwa se akaba yafite yo kubwira abandi ibyo yabashije kumva. Aina ya kwanza ya watu ni watu ambao wanachukua muda mrefu sana wakitafuta habari za watu wengine, alafu kupata habari wanakwenda kuzungumzia wengine kuhusu habari hizo za watu wengine. Ni ukuvuga ngo uramutse muhuye nawe uwo muntu ikintu cya mbere uzumva amakuru y'ibirimo biba. Ukipatana na mtu huyu atakwambia habari za mambo ambayo yanaendelea area. Ntabwo mvuze ko ari bibi kumenya ibirimo biba, utaza kunyumva nabi. Sijasema sio vizuri kujua updates. Ariko noneho ugasanga kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba ikintu ashobora kuba yakoze yahaye umwanya munini cyane ni ukumva amakuru ndetse no kuyavuga. Yeye unapata kitu cha muhimu sana amefanya kuanza asubuhi hadi jioni ni kusikiza habari na kuelezea wengine habari hizo. Ni ukuvuga ngo aravuga ngo muzi byabaye ahanyanaka. Unajua mambo ambayo yamefanyika pale fulani. Uzi byabaye kuri runaka. Unajua fulani nini imeendeka kwake. Runaka byagenze gutya na gutya na gutya. Mambo imekuwa hivi na hivi kwa ndugu fulani. Abantu bari lazy people. Hao ni watu ambao ni wavivu. Na abantu bari cheap. Ni watu ambao wako cheap. Ntabwo bazi umumaro w'amasaha yao. Hawajui manufaa ya masaa yao. Ntabwo bazi umumaro w'ubuzima bwabo. Hawajui lengo la maisha yao. Abo bantu, watu hao ntacyo bageraho, hawafikira jambo lolote. Abantu ba kabiri, aina ya pili, ni abantu bakunda kuvuga ibyo bazakora. Ni watu ambao wana tabia ya kuzungumza yale ambao watayafanya. Baravuga ngo mzakora ibi, anasema nitafanya hivi, Imana nigira neza wenda ibi bigakunda zabikora, Mungu akinisaidia mambo haya kuwe vizuri nitafanya hivi. Runaka ndimo mvugisha wenda nibigenda gutya nzakora. Mtu ambaye anaongea na yeye akifanya venye nataka nitafanya. Ejo mu gitondo ndamutse bigenze gutya nakora. Kesho mambo ikiwa hivi naweza fanya hivi. Ni umuntu uhora abahatisha buri gihe. Mtu huyu anaishi kwa maisha ya kubahatisha. Ahora shakisha, huwa anatafutisha kila siku impamvu zatuma akora. Anatafuta sababu ambazo zinaweza mfanya yeye afanye. Kugeza ubwo agaragaza ko impamvu zituma adakora
ari impamvu zitabaye cyangwa zitagezweho kugira ngo agire icyo akora. Na finally huyo mtu atasema kisa na maana sijafikia jambo hili ni sababu akina fulani hawakufanya venye nilikuwa na expect. Birangira ataye ifane cyangwa se arimo abreminga ababyeyi be, abreminga inshuti ze, abreminga bagombaga kumufasha batamufashije, bikarangira avuga ngo ntacyo nabashije kugira ntacyo bafashe. Hawa ni wale watu mwisho wanakuwa na hiyo tabia ya kublame kila mtu, ni sababu ya wazazi, sababu ya mandugu, ni sababu ya huyu fulani, ni watoto wamefanya nisifanye hivi. Yeye anaishi maisha ya kublame wengine. Aba bantu biragoye kugira ngo babashe kumenya agaciro k'itaranto yabo bafite. Watu hao ni vigumu kuelewa umuhimu wa talanta ambao wako nayo. Abantu ba gatatu, aina ya tatu, n'abantu batekereza, ni watu ambao hufikiria, n'abantu baganira hejuru y'ibitekerezo, ideas, ni watu ambao huzungumza kuhusu mawazo tofauti, n'abantu bashira mu bikorwa ibyo bashije gutekereza, ni watu ambao huweka kwenye matendo mawazo tofauti ambayo ameyafikiria, kabone niyo byaba ari ibintu bigaragara nka hari bito, hata kama mambo hayo yaonekane yakiwa ni madogo, bashaka impamvu zose zibatera kubishira mu bikorwa, wanatafuta njia yote ya kuwasaidia kuitia kwenye matendo, birengagiza cyangwa se barwanya impamvu zose zatuma batabishira mu bikorwa. Wao hawataki kuruhusu sababu zote za kuwazuia kutofikia jambo hilo. Agomba gukora byanga byakunda, anafaa kutenda kazi kunyeshe kusinyeshe, ashaka kubona ibintu bikorwa, yeye anataka kuona mambo yakibadilika, ntabwo ashaka kumva impamvu, hataki kusikia sababu fulani. Iyo ibintu bikomeye cyane bisa n'ibireza ubushobozi bwe, mambo yakiwa magumu kwake, ntabwo avuga ngo ntabwo nabishobora, atasema siwezi, ahubwo aravuga ngo nzabigenza no kugira ngo mbishobore. How can I make it? He always makes a way to find a good solution. Ntabwo avuga ngo I can't do it, I can't afford it, aravuga ngo how I'm going to manage it, how I'm going to do it. Uyu muntu ntabwo azavanga ibintu biragoye sinabigeraho, ugashakisha inzira yabikoramo kugira ngo abigereho. Uyu muntu ni great people, ni great person, birangira abashije kubigeraho eventually. Baadaye huyo mtu mwishoni atakuja kufikia mambo hayo, kabone niyo byaba bikomeye ku kigero kingana, even though it was so hard for him. Nta kintu na kimwe kimwitambika imbere. These people are unstoppable. Nta kintu kimwe cyamukoma mu nkokora. Nothing can stop him. Kubera ko he is a man on a mission. N'umuntu uri mu kazi, arakora, he's working. Ashobora gukora uyu munsi bikanga, he's able to work today and it can't work. Ashobora gukora amezi 3 bikanga, he can spend 2 months, ashobora gukora imyaka 2 3 5 bikanga, 2 years 5 years, ariko kubera ko ari umuntu ukora, but because he's a hard working person, bizarangira agize kuri success. It will come to pass, he will be successful. Nta magambo yashobora kumuca intege, hakuna maneno yote ambayo yanaweza kuwa zuizi kwake. Uyu muntu, this person, kusuba, during the sun shining, kumvura imvura irimigwa, when it is raining, mu mwijima, in the darkness, kumanywa na nijoro, usiku na mchana, ni umuntu ufokasinga ku murimo we, ni yule ambaye anatoa focus yake yote kwa kazi yake. Oh, hallelujah. Hallelujah. Icyama ngo twese duhinduke nk'uwo. Ningeomba Mungu atupee kugeuka kama mtu huu. Icyama ngo tugire focus nk'uwo. Ningeomba tukue na mawazo kama ya huyu mtu. Icyama ngo dushire excuses zose ku ruhande. Ningeomba tuweke sababu zote kando, twinjire mu kazi dukore, and enter in our work, start working. Kubera ko nta kintu na kimwe, there is nothing, maze kumenya neza nashidikanya, I have discovered this, nta kintu na kimwe munsi y'izuba, nothing on this earth cyiza cyoroshye, which comes easily. Ikintu cyose cyiza vuba cyoroshye, whatever comes easily in a small way, gishira vuba, it will disappear. Ni nk'umuyonga, it will disappear. Ni umuriro w'amakaratasi, it will disappear. Ariko ikintu cyose kiva mu cyuya, kila kitu ambacho kinatoka kwa jasho la mtu, ikintu cyose kiva muri hard working, whatever comes from our sweating and our hard working, kiryohera ubuzima bwacu kandi turagiproteja, will be sweet for our lives and will be protected. Icyama tukabasha kumva no magana. Ningeomba tuelewe mambo haya. Icyama tukabasha kuyumva. Ningeomba tuelewe mambo haya. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Uyu muntu rero ni umuntu w'agaciro.
ni mtu wenye thamani kubwa. Ngoshaka ya masawa mali, it's okay. Tunagerageza kukoresha. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Aba bagabo batatu, This kind of three people, nguko umwanditsi yabyanditse bivuga, shebuja yabahaye bitwanye n'ubushobozi bwabo. Bwana wao aliwapea kulingana na uweza wao. Uhawe shanu, The one who was given 5, nukuvuga ngo ntiyashatse impamvu, ahubwo yije mu kazi arakora. hakutafuta sababu zozote, alianza kufanya kazi. Biragaragara ko bino bintu bitari byoroshye, ibyo byose ntabwo byari byoroshye. Inaonekana mambo haya hayakuwa rahisi. Arakora, aravuga ngo byanga byakunda databuja azajya kugaruka nabonye izindi taranto eshanu. Akisema baada ya Bwana kurudi nafaa kuwa nimepata zingine 5. Yarasumetinze. He sweated Kugira ngo abashe kubigeraho. for him to achieve it. Wahawe ebyiri, The one who was given 2, nawe yarakoze cyane. he tried to work hard. Arakora cyane. He worked hard. Sebuja agaruke, When the master came back, amusanga n'izindi ebyiri. he found him with 4. Sinyu. They took off his interest. Hari igihe dusoma ibyanditswe tugashaka guhita twirukanga tujyakinga. Sometimes we read scriptures and start judging. Nukuvuga ngo uyu wahawe imwe aragenda arihamba mu butaka. Huyu ambaye amepewa talanta moja alienda kadhika chini ya ardhi. Igihe sebuja yagarutse, nkuko twasomye, yasubije sebuja ya taranto ye. When the master came back, alichukua hiyo talanta moja akamrudishia. Tunabyumvikana neza? Hapo tunaelewa. Yamusubije, Alimrudishia ile amepewa. iyo sebuja yamuha yarayimusubije. Amemrudishia ile yake. Dushobora guhita twirukanga tukajadinga tukavuga ngo umuntu n'umunebwe. Tunaweza kimbia tumhukumu mtu huyu kuwa ni mtu mvivu. N'umunebwe. He's a lazy person. Reka mbahe example. Let me give you an example. Ninde wari wafata amafaranga? Ni nani ambaye amepewa pesa? Yo mu mutima we ataravuga ngo nayo kwishura rent nayo amafaranga yo gukoresha kugira ngo byarandi. Ni nani amepewa pesa ambayo si ya kutumia kwa maisha ya kukimu mahitaji, pesa ya kutumia ili uzalishe mengine? Ndabizi neza twese hano usibye ndabara abana bato twese ayo mafaranga duciye mu ntoki. Nafikiria asipokuwa watoto wadogo wengine, kuna wakati uliwahi pokea pesa nyingi kafika kwenye mkono wako. Bya 10, 20, 50 igihumbi cy'idolari gutyo, ariko It can be 10,000, 20, 50, 100. yaciye mu ntoki zawe. Lakini uliipata kwa mkono wako. Tubwizanye ukuri. Acha tuambiane ukweli. Ari amafaranga Pesa hizo nyuma y'igikorwa wari wayateganyije wari ukiyafite cyangwa yose wari wayabuze? Baada ya ile wazo lako ulikuwa nalo, ulikuwa na hizo pesa ama zote zilikuwa zimeshaenda? Icyo ni ikibazo. Ukibaze no kisubize. Hilo ni swali. Uyu mugaragu atriste we yarayigaruye yarayimuko yakabaye. Huyu yeye amerudisha hata na ile alikuwa amepewa. Nukuvuga ngo noneho ariho abandi bagaragu batari gushobora no kugarura ibyo abandi baha. Kuna wengine ambao wanaweza kuwa chini ya huyu ambao wangepewa hiyo moja wa kule wasirudisha hata kitu. Nukuvuga ngo ibyo wamaye databuja mu by'ukuri nagerageje gukora byose byarahombye byarapoteye nta na kimwe. Kuna yule angesema master, zile umenipea mashida zilikuja, unaona tukafanya hivi na zote nikakula. Nimba uyu sebuja yaramugaye akamugaya cyane kubera ko yamugaruriye, noneho byamera bite iyaza kugaruka agasanga nta niyo afite? Yari kumugaya ku rugero rungana gute? Kama master wake amesema amesema huyu ni mfanyakazi mbaya sababu amemrudishia ile moja, kama angepata ameshakula na hiyo moja, ingekuwa kiwango gani kwa master wake? Think about it. Fikiria kuhusu jambo hilo. Utekerezeho. Urebe noneho ubuzima tubayemo bwa buri munsi. Now compare it to your daily life. Ubuzima tubayemo uburyo mu by'ukuri sometimes uramini rimwe na rimwe maisha hayo inaweza kosa umaana wa kuishi. Ni ibintu bitangaje cyane. This is something which is amazing. Isaha imwe 1 hour
ku muntu uri muri Amerika, kwa mtu ambaye kwa Marekani, ku muntu utaragize igitekerezo runaka cyo gutangiza ibintu runaka bye, kwa yule ambaye hajakuwa na bidii ya kufikiria kuhusu kile ambacho anaweza kianzisha, umuntu watekerejwe n'abandi bakamuha akazi, yule ambaye ameajiriwa na watu wengine, baramubwira ngo isaha ufite amadolari 10 cyangwa 15 cyangwa 20, wanamwambia saa moja iko na dola 12, 15 ama kiwango fulani. Noneho tukumva ko ibintu byabaye byiza cyane. Tunaanza kujisi sasa kuwa mambo yameanza kuwa mazuri. Uyu ni umuntu watekererejwe, ni umuntu utigeze atekereza. Huyu ni yule ambaye hajafikiria, yeye tu kuna mtu amefikiria kwa ajili yake. Ukoresha terimi nziza cyane. Hari umuntu wamutekerereje, arangije amushyiraho, anamugenera ibyo agomba kumuhemba. Huyu ni yule ambaye amefikiria kwa ajili ya mtu mwingine, anaweka anatenga kiwango fulani cha pesa ambayo atakuwa analipwa. Abantu benshi bishe muri etape bumva bageze iyo bajya. Watu wengi sasa wakiajiriwa na waanze kupewa kamshahara hako wanasikia wako sawa. Huko tubizi twese ko twakuze. Iyo mwabaga mufite umuntu munzu ufite akazi muri leta umwe, kama tungekuwa hapo mbeleni, mnajua maisha yetu, kama tungepata mtu mmoja ambaye ameajiriwa na serikali kwa familia, imiryango ababyeyi bakubita abana mujye kwiga, ni mureba kwa runaka cyangwa se mukuru wanyu ni umwe wenyine yabonye akazi, ni ubishyura muzabe nkawe. Wazazi wanaanza kushauri watoto wengine, fanya bidii ili mkakue kama fulani, si mnaona venye yako. Nuvuga twigira amashuri kugira ngo duhabwe akazi, duhembwe umushahara runaka, tube muri ubwo buzima. Tunaanza kuiga nyayo za yule ambaye ameajiriwa na serikali, ili tukasome tuweze kuajiriwa pia tuishi kama yeye. Ubuzima bufite limitation zigitangaza, maisha ambayo yako na mipaka mingi. Nikakubwira, let me tell you, the system yisi cyangwa se abanyabwenge bisi, system ya watu wenye dunia hii wenye hekima, nukuvuga ngo bashyizeho system yo kumanaginga igihe cyacu. Wameweka mpango wa kumanage wakati wetu. Badushiriraho system yo kwiga umwana muto akivuka imyaka 3 uburyo ajya mu ishuri kuzageza ageze muri kaminuza na za masters gukomeza kwiga. Wameweka educational system jinsi imepangwa kuanza miaka 3 hadi mwisho. Bashiraho ikomeye cyane y'ibyo tugomba kuba tuzi cyangwa se bagomba kugura. Wameweka orodha ya mambo ambayo tunafaa kuyajua, yale ambayo wanafaa kutupea. Umuntu akajya kurangiza igihe cyo kwa applying akazi afite imyaka 20-25. Mtu anafikia kiwango cha kuanza kuapply kutafuta kazi akiwa na 25 years. Aho muri Afrika n'umuntu at least wabaye nk'uwiga neza. Huyo ni yule ambaye amesoma vizuri. Kubera ko aribyo bamuhaye, kubera ko ibyo bamweretse, agafata imyaka yo gutangira gushaka akazi. Sasa baada ya kusoma hii anachukua muda mrefu wa kuanza kutafuta ajira. Azakabone apate uwo numwe mu ijana, huyo ni mmoja kwa watu 100. System yafunze amaso ku magambo magufi y'abantu kugira ngo batamenya agaciro k'igihe twahawe kubamo. Sasa watu hawa waliweka system ambayo inafunga macho ya watu ili wasijue umuhimu wa time, wa muda tuko nao. Ariko reka nkubwire ngo ufite ikintu cy'agaciro gikomeye. Lakini acha nikwambie uko na kitu cha thamani kubwa sana. Nukuvuga ngo bagerageje kutwereka uburyo tugomba gukorera amafaranga. Wamejaribu kutufunza jinsi ya kutengeneza pesa, ya kufanyia pesa. Nukuvuga ngo icyo twebwe tureba gusa nicyo tuvuga n'ibitekerezo byacu bizuza amafaranga. Sasa fikra zetu na mawazo yetu tu ni pesa. Ntabwo bigeze batwereka agaciro ka time k'igihe. Hawajatufunza umuhimu wa muda. Kuko amafaranga hari byagura, ariko mu bintu adashobora kugura, ntabwo ashobora kugura umwanya. Masaa yana uwezo wa kununua kila kitu, lakini haiwezi nunua muda. Ariko mu mwanya dushobora gukorera amafaranga cyangwa se kuyatengeneza, to make money. In time you can be able to make money. Ariko time cannot buy money. Money, yeah. Money cannot buy time. Yeah, money cannot buy time. Umwanya tushobora kugura amasaha. Ifaranga tushobora kugura amasaha. Yes. Ariko mu masaha twategereza amafaranga. Nuvuga ngo igikomeye ni iki? Kati ya muda na pesa. Ntibishoboka nibiba. Nuvuga ngo ubuzima bw'umuntu niba bugereranywa n'amafaranga. Kama maisha ya mwanadamu inalinganishwa na pesa, ntabwo uramutse ubasha kugura igihe wagihagarika. Kama unaweza nunua
Muda una uwezo wa kusimamisha muda. Cyangwa se wacyongera. Ama unaweza ongezea. Ariko igihe ni kiri constant. Lakini muda haubadiliki. Nuvanga igihe nico gifite value kuruta amafaranga. Sasa muda uko na thamani kubwa kuliko pesa. Hiyo point tunayumvikana neza. Tunaelewana kwa point hiyo. Wapi kabisa. Ntabwo yumva. Mu mwanya twashakamo amafaranga. Unaweza tumia muda fulani kwa unapata pesa. Ariko ntabwo amafaranga yagura umwanya. Lakini pesa haiwezi kununua muda. Nese. Yego. Jengi kibanda akoresha ndege. Basi na muziki. Wabuguze iki? Sinaboni usese ngasohokana muri Kenya. Akora ibindi bintu. Ukiumva ko wakiguze. Wagikoresheje neza gusa. Oya, none se. Okay, icyo ndavuga. Twumvikane. Ukigura. It's okay, twumvikane. Nukuvuga ngo ubuzima bw'umuntu bufite limitation. Maisha ya mtu iko na limitations. Hari umuntu wari watanga amafaranga ngo yongere igihe cyo kubaho? Kuna mtu ameweza toa pesa ili aongeze muda wa kuishi. Hari uzi? Subiza icyo kibazo. Jibu. Okay, na hari ibintu byinshi amafaranga agura, ntabwo navuze ko amafaranga atari ikintu cy'agaciro. Twumvikane hano. Amafaranga agura ibintu byinshi. Niba nguze flight, nuvuga ngo nishyuye flight, nishyuye itike, ndakoresha umwanya wanjye neza, ariko ntabwo naguze umwanya. Noneho bareke kuzita kugura umwanya ahubwo wabonye ubushobozi bwo gukoresha umwanya muto kugira ngo ugire umusaruro munini. Yes. Nabujya kwa mashini hinga umunsi umwe eka nkazingahe ushaka uhinga amezi 5. So uriya afite ubwenge bw'umwanya w'ubuzaza umusaruro munini mu mwanya muto, undi akabyaza umusaruro mutoya mu mwanya munini cyane. Yego. Icyo ndimo mvuga tubane. Icyo ndimo mvuga ni igifite agaciro kuruta ikindi. Icyangura ikindi n'iki. Nuvuga ngo mu mwanya twashaka amamiliyoni n'amamiliyoni y'amafaranga. Ariko amafaranga ntabwo afite ubushobozi bwo kugura umwanya. Icyo turimo tuvuga, nimba uguze flight yo kujya muri USA, nimba uguze flight yo kujya i Kigali, undi agakoresha bus, urumva? Okay, ndiyo bose bakoresha amafaranga. Ukoresheje amafaranga yabashije gukoresha uyu mwanya wo gukoresha flight mu buryo buba muto, urumva? Ariko ntabwo yawuguze. Yakoresheje neza. Urumva? Nuvuga ngo amafaranga ashobora kudufasha gukoresha umwanya wacu neza. Pesa inaweza tusaidia vizuri na tupate madhao makubwa sana. Amafaranga ashobora kudufasha gukoresha umwanya wacu neza, tubaye tubigizemo ubwenge bwinshi. Pesa inatusaidia kutumia nafasi yetu vizuri. Icyo ndimo nshaka gusobanura hano si ikindi. Lengo langu hapa sio lingine. Ni kugira ngo dukure focus nini ku mafaranga. Ni ili tuondoe lengo letu kwa pesa. Ahubwo dushire focus yacu nini ku mwanya. Tuweke lengo letu kwa wakati. Kubera ko umwanya dufite nitukoresha neza uzabyara amafaranga. Tukitumia muda wetu vizuri utaleta madhao makubwa ya kipesa na mambo mengine. Ndiyo point ndimo nshaka ku. Hiyo ndiyo point yangu. Yes. Nitukoresha umwanya wacu neza. Once we can be able to use our time well, uzabyara amafaranga menshi. It will benefit us. Nkuko mubizi icyo ni kimwe twari tubashije kwiga ikintu kivuga ngo talent Imana yaduhaye. Imana ntabwo yaduhaye amafaranga, ahubwo yaduhaye umwanya ubanye n'ubuzima dutuyemo. Mungu hajatupa hatujakuja na pesa bali alitupea muda, time. Hiyo point ya mbere ngira ngirumvikanye. Point ya kwanza hiyo imeeleweka. Hallelujah. Imana yaduhaye umwanya, mu mwanya dushobora gukorera mu mafaranga n'ibindi. Mtu ametupea kiwango the same level of time. Ingingo ya kabiri ni ubuzima cyangwa se ubuzima. Jambo la pili ni uhai. Ubuzima Imana yaduhaye nsiganye point ebyiri ndazivuga mu minota mike kubera ko umwanya washize. Natumia kwa muda mfupi. Ariko icyingenzi nuko at least ugira icyo wumva. Lakini la maana ni elewe jambo fulani. Hallelujah. Amen. Icyingenzi nuko ugira icyo wumva.
Jambo la maana ni ili wewe ukweje na jambo moja tu ambalo utafaidika hapa. Aba bagabo batatu cyangwa se abantu batatu twabashije kuvuga. Watu hawa watatu ambao tumewazungumzia, ubashe kwitekerezaho uvuge ngo jewe narindi muri iyi kategori none ndifuza kujya muri iyi kategori. Ujiswali peke yako useme nilikuwa kwa aina ya mtu huyu lakini nafaa kuondoka niende hapa. Uve mu bantu bavuga abandi, bavuga n'amakuru y'ibiriho. Utoke kwa watu ambao ni storytellers, wanaongea habari za watu wengine na matendo ya watu wengine. Kuvuga ngo niba ufata umwanya wawe ureba televiziyo ahubwo shaka icyo wakora kugira ngo nawe abandi bakurebe kuri televiziyo. Kama unachukua muda mrefu wa kuwatch televisheni, tafuta jambo unaweza fanya ili na wengine wakae nyumbani kwao wakikuwatch wewe. Shaka icyo wakora kugira ngo ubashe kwimpacting ubuzima bw'abandi. Niba ntuhore ureba gusa abantu bimpacting ubuzima bw'abandi, shaka icyo wakora kugira ngo nawe utange umusaruro. Fikiria vizuri, utafute kile ambacho unaweza kufanya ili na wewe watu wengine waanze kukutizama kwenye televisheni. Ntabwo ari ngombwa kumva ko ibintu binini cyane gusa, ahubwo nibito icyo wita gitoya kibyara ikintu kinini. Sio kuendelea kufikiria kuhusu mambo makubwa peke yake. Fikiria jambo ndogo huzaa jambo kubwa. Twavuze ngo bari abantu bakomeye na abantu batekereza cyangwa se bagira ideas bakayashira mu bikorwa. Watu wakubwa kwa hii dunia ambao wamebadilisha dunia hii ni wale ambao wanaweka kwenye matendo mawazo yao yote, bagashira mu bikorwa. They put in practice. Bishire mu migambi yawe kuvuga ngo ngiye kuba umuntu w'ibikorwa uyu mwaka 2025. Anza kufikiria jinsi utakuwa practical person, yule akuweka kwenye schedule yako, kalendari yawe uipange. Panga orodha ya mambo ambayo unakwenda kuyafanya na uanze kuyafanya. Panga kalendari yawe, ntuburi umuntu uri available ku bintu ibyo byose no ku bantu bari bose. Usiwe mtu ambaye anapatikana kwa watu wote, kwa vitu vyote, unajipata huko, unapatikana urahisi. Umuntu kabone niyo kabara akantu gato kameze gute, focus on it. Hata kama uwe na kitu ndogo, fikiria kuhusu kitu kidogo hicho ambacho uko nacho. Ukoresha umwanya wawe neza. Use your time well. Hallelujah. Amen. Iyo ngingo numvaga ifite uburemere bwinshi. Nilikuwa najihisi jambo hilo likiwa na uzito kwangu. Turamutse tubisobanukiwe, kama tunaweza pata elewa kwa jambo hili, yaba ari amahirwe akomeye kumenya ko mu munota umwe cyangwa se mu isaha imwe cyangwa se mu masegonda ngahe hari ibintu byinshi byakoreka kimwe no hari ibintu byinshi byakwangirika. Unaanza kujua sasa manufaa wa sekundu moja wa dakika moja kwa unaweza jenga mambo mengi ama ubomoe mengi. Hallelujah. Amen. Think about it. Genda ubitekereze. Endelea kufikiria kuhusu mambo haya. Wumva umwanya ko ari ikintu cy'agaciro. Muda ama wakati ni kitu cha muhimu sana. Bizagufasha kandi uzagera kure. It will help you so much. Ikintu cya kabiri twatuvuze ubuzima. Jambo la pili ni uhai. Ubuzima dufite, uhai tunao. Hari igihe sometimes tutamenya agaciro kabo. Sometimes tuelewi umaarufu wa uhai wetu. Ntabwo tumenya agaciro k'umwuka duhumeka kugeza igihe umuvandimwe cyangwa se wawe bamushyize muri oxygene bakamukiza amafaranga ya za miliyoni kubera umwuka ari bahumeka. Hatujui thamani ya pumzi hii ambayo tunaipumua until wakati ambapo utaona yule ambaye amewekwa kwenye oxygen anza sasa kupewa bajeti ya bili kubwa ya pumzi hiyo. Ntabwo tumenya agaciro k'imbaraga dufite kugeza igihe zisa naho zidukuweho tukiyambaza abantu kugira ngo tubashe kugenda no gukora ibyo dukora. Hatuwezi elewa umuhimu wa nguvu tunazo hadi wakati ambapo utagonjeka watu wengine waanze kukusaidia kutembea. Ntabwo kenshi na kenshi tumenye akamaro k'ingingo dufite, amaguru, amaboko, akanwa, ingingo zacu zose zitugize kugeza igihe zitabasha gukora. Sometimes hatuwezi elewa umuhimu wa viungo vyetu, mikono, miguu, mdomo hadi wakati ambapo vitapata shida visianze kufanya kazi. Adamu amaze gucumura, alipomwasi Mungu Adamu, hari ijambo rikomeye Imana yabwiye Adamu. Mungu alimwambia jambo kubwa sana. Aramubwira ngo uzarya bivuye mu cyuya. You will eat out of your sweating. Nukuvuga ngo iri jambo kurya bivuye mu cyuya, neno hili utakula kwa jasho lako. Mazimisi nkora experiment. Nilikuwa na siku nyingi nikijaribu kuiga jambo hilo. Narebye amafaranga nakira ntakoreye uburyo ashira. Nimejaribu kukopa pesa bila kuitendea kazi venye inaenda. Nza kureba n'amafaranga nabiri icyuya burya ryohera. Nikatizama na ile pesa ambayo imetoka kwa jasho langu. Nza kusanga iyi principe nta yindi option dufite. Nimepata hatuna any other option.
kugira ngo ugire intambwe utera mu buzima ugomba guswetinga. Ili upige hatua kwa maisha ni lazima utowe jasho. Okay, hariho terms zaje iterambere ryaje baravuga ngo you don't work hard, you work smart. Kuna maneno ambao wenye hekima wanasema tusifanye kazi na nguvu nyingi, lakini tufanye kazi smart, ukutumia tu akili na kupanga vizuri. Nukuvuga ngo murebe no system ukuntu imeze. Sikiza system hii venye ilivyo. Uwakoresheje imbaraga iyo abonye ibyo umusaruro w'ibyo yakoze abasha kubiproteja, kubirinda, kubikoresha neza. Yule ambaye ametumia nguvu zake akipata manufaa fulani ana uwezo wa kulinda na kuprotect hiyo mambo yake. Nukuvuga ngo n'umubiri usanzwe ukageninga ubuzima bwiza. Hata na mwili wake unaanza kupata afya nzuri. Kubera ko sweatinze. Sababu amesweat. No murebe uwakoze smart utasweatinze bimusaba kubera ko ntabwo agira ubuzima bwiza utasweatinze. It's a principle. Bimusaba kuva mu modoka ye, kuva mu igorofa ye akajya muri gym gushaka icyuya. Yule ambaye amefanya smartly atachukua nafasi sasa kwenda kutafuta venye jasho hiyo itatoka bado. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubuzima bube bwiza, ili maisha yakuwe mazuri, you have to sweat. Lazima utowe jasho. Wa sweating ushaka ibyo urya cyangwa sweating ushaka uburyo usohora ibyo wariye ubigabanya. Unaweza sweat ukitafuta chakula ama usweat ukitaka chakula hiyo itoke kwa mwili. Ni ukuvuga ngo ubuzima dufite ntabwo tubayeho kugira ngo turye. Hatuishi ili tukale, ahubwo turya kugira ngo tubeho. Bali tunakula ili tukaishi. Umunyabwenge wavuze ngo nutarya ibiryo nk'umuti ngo uzarya imiti nk'ibiryo. Kuna mwenye hekima amesema usipokula chakula kama dawa, kula dawa kama chakula. Murumva icyo jambo? Maelewa jambo hilo? Ntabwo tubayeho ngo dukore turangize ntabwo tubereho kurya. Hatufanyi kazi ili tukapate kitu cha kula, ahubwo turya kugira ngo tubeho. Lakini tunakula ili tuishi. Bivuze ngo muri uyu mwaka wa 2025, in this year to come 2025, bishyire ku ntego zawe kurya ibyubaka umubiri wawe, ubuzima bwawe, kuko nubwo igiciro cyinshi cyane. Anza kuplan jinsi ya kulisha mwili wako, sababu ni kitu cha maana sana. Ugomba kufata neza cyane. Ni lazima ulee mwili wako vizuri. Kufata neza, kulea mwili wako kugaburira ibyo mafuta menshi gusa, sio kupea mwili vitu vya mafuta mingi sana, ahubwo ni kugaburira ibyo umubiri ukeneye kugira ngo ubashe kufunctiona neza. Bali ni qualitative things, vile ambavyo vinahitajika kwa mwili. Iki ni ikintu gikomeye. Hili ni neno la muhimu sana. Kubera ko ubuzima bwacu butameze neza, butari muri status nziza, kama maisha yetu ama yetu haiko nzuri. Hariya Buruburu twakoreraga hari ibitaro byitwa Metropolitan Hospital. Hapo Buruburu kuna Metropolitan Hospital. Mukoresha yararwaye yinjire gutya 150 kugira ngo gusaba yinjire. Kuna mtu amegonjeka hapo 1150. Nuvuga ngo bakoresha amafaranga menshi cyane gutreating ubuzima. They spend a lot of money to treat lives. Kabanyabwenge rero, kama watu wenye hekima, nk'abana b'Imana, kama wana wa Mungu, nk'abantu bafite purpose mu buzima, kama watu ambao wako na lengo kwa maisha, usiwachilie mwili yako, ntukarekure umubiri wawe ukoresha ushaka. Yes, umubiri wawe ufate neza, uwiteho, ugaburire, unywa amazi menshi, urya imbuto, ubashe gutekereza neza, ibyo ushaka gukora bizakunda, kuko umubiri nicyo gikoresho ufite, nta kindi. Try to take care of your health. Try to feed it well, drink water, anything which is valuable for your good health, do it. Bizatuma, kuko uyu mubiri niryo, it's a temple of God. Na mwili huu ni jengo la Roho Mtakatifu. Kugira ngo tubwirize, kugira ngo turere abana, kugira ngo tuvuge ubutumwa, kugira ngo icyo cyose gikorwe tugomba kuba umubiri umeze neza. Tu ili ukifikia ni lazima ukuwe na afya njema. Haleluya. Amen. Reka tusome mu Imigani 6:6. Methali 6:6. Dusoza tukitamatisha. Ewe mvivu, mwende chungu, zitafakari njia zake ukapate hekima.
wa munyabute we sanga ikimonyo witegereze uko kigenza kandi ugira ubwenge. Ntikigira umutware cyangwa igisonga cyangwa sebuja, ariko gihunika ibyo kurya byacyo muki kandi mwisarura kikishakira ibigitunga. Uzasinzira ugeze ryari wa munyabute we? Uzakanguka ryari? Ati henga sinzire gato nihweture kanzinya kandi nipfunyapfunye sinzire. Nuko ubukene buzakugeraho nk'umwambuzi n'ubutindi bugutere nk'ingabo. Hari ijambo rya nyuma ngo dusorezeho n'ubwenge cyangwa se mind ibitekerezo byacu. Nimesema tutamalizia ni hekima ama kutumia vizuri nia zetu. Umugabo Salomo Imana iramubwira ngo ese muhiki. Mungu akamuliza Sulemani, je, unataka nikupe nini? Aravuga ngo ndifuza ko umubwenge. I want hekima. Ubwenge Imana iravuga ati usabye ikintu gikomeye kandi cyiza. Mungu akamcha sana. Imuha n'ibindi byose. Na Mungu akamuongezea mambo mengine yote. Nuvuga ngo ubwenge, ufite ubwenge aba afite dominion y'ibintu byose. Ukiwa na hekima ama ukiwa mwenye hekima una uwezo wa kutawala kila kitu. Hari amagambo abiri ngira ngo tutahana uyu munsi. Kuna maneno mawili nataka turudi nayo nyumbani leo. Okay, reka nkoreshe ino jambo knowledge. Acha nitumie neno maarifa. Ubumenyi burarahurwa. Maarifa hutoka kwa watu wengine. Niko Munyarwanda yaravuze ngo ubumenyi burarahurwa. Ndivyo Wanyarwanda amesema maarifa hutoka kwa watu wengine. Nuvuga ngo ubumenyi niba burahurwa kandi akaba ari ubutunzi. Na kama maarifa ni utajiri na unaweza utoa kwa mtu mwingine, wabishira muri purpose, wabishira mu migambi yao kongera ubumenyi bwawe. Unaweza panga jambo hilo kwa mipango yako yote kuongeza maarifa yako. Reka nkubwire hari ibintu byinshi utazi. Kuna mambo mengi haujui. Ntukibwire ko ibintu byose ubizi. Usifikire unajua mambo yote. Hari ibintu byinshi utashoboye. Kuna mambo mengi hauwezi. Ariko uzabishorozwa no kubimenya no kubyiga. Lakini utawezeshwa na kupata maarifa hayo. Kandi ntabwo wabimenya utagiye kubyiga cyangwa se ngo ubige mutangire kubikora. Na huwezi kupata uelewa huo kama hujachukua nafasi ya kwenda kusoma na kujifunza. Nimba ubwenge burahurwa rero, kama unaweza pata maarifa kupitia mtu mwingine, nimba ubumenyi burahurwa, kama maarifa ukuja kutoka kwa mtu mwingine, va muri comfort zone y'abantu mubana n'ibiganiro muganira n'ibikorwa muhuriramo. Tera intambwe imbere ushake undi muntu wakungura icyo udafite. Toka kwa comfort zone, pale ambapo unajisikia uko sawa kwa ndugu zako na marafiki ambao hawawezi kusaidia, piga hatua. Tafuta yule ambaye anaweza kusaidia kupiga hatua moja ukienda mbele. Ni ukuvuga ngo ubuzima tubayemo, abo tubana, surroundings, company yacu yaffect ubuzima bwacu bwa buri munsi. Wale ambao tunaishi na wao wana sehemu kubwa sana kwa maisha yetu, wenda kuyafanya mazuri ama mabaya. Ni ukuvuga ngo nimba abantu mubanye imyaka 5 muhora muganira ibiganiro bimwe, nta new idea, nta gitekerezo gisha, nimba ari ukuganya mwese muraganya, nimba byose murabisangiye. Ariko uzareba umuntu wese ujya guhinduka no gutera imbere agomba kuva muri icyo gikundi agatera indi ntambwe kugira agacreatinga indi environment, ubundi bushuti. Uriya muntu amuvinga byoroshye birihuta. Yule mtu ana mind ya kubadilika na kuendelea mbele, anaacha marafiki wake wote ambao bado hawajafunguka kimawazo. Anatafuta watu wengine ambao wameshaendelea mbele ili aanze kufanya kazi na wao. Hariho umwanzi umwe nifuza ko buri wese yabigira umugambi we agomba kurwanya muri 2025. Adui ni mmoja ambao tunafaa kupigana naye 2025. Umwanzi ntabwo ari ubukene. Adui sio ukosefu. Umwanzi ufite n'ubunebwe. Sluggish. Adui ni uvivu. Umwanditsi w'imigani aranditse aravuga ngo wa munyabutewe. Mwandishi wa Mithali amesema mvivu, ngwino wige ku kimonyo, jaribu kuja utizame chungu. Ntabwo kifite sebuja, hakina mkombozi wake, bwana wake. Ntabwo gifite overseer na captain, nta muntu gifite ukireberera. Hakina msimamizi wake. Ariko kiva mu mute kigahunika ibiryo
izagitungwa mu gihe kingana n'amezi 6. lakini hutoka kwenye nafasi yake na kufanya gala la chakula ambazo zitasaidia kwa muda wa miaka 6. Nta muntu umwigishije, nta muntu ukigishije, bila mtu kufunza chungu hii. Ni ukuvuga ngo ubute nkuko abivuze, Uvivu kama jinsi amesema Sulemani, niwe mwanzi w'ibintu byose. hii ndio adui ya kila kitu. Niwe mwanzi kubera ko ubute butuma tudakora ngo twirukane ubukene. Sasa uvivu unafanya sisi tusifanye kazi ili tuzuie umaskini. Ubute Vivu ni umwanzi utuma tutagira wealth cyangwa se richness, amafaranga, tutabona amafaranga. Laziness as some hindrance is a hindrance which makes us to not be where we should be. Ubunebwe ni ikintu uziko abantu abanebwe kugeza uburyo nabanebwe bo kwitekera ibiryo bari burya. Watu wengine ni wavivu hata na kujipigia chakula ni shida. Ibiryo ari burya kabumunebwe wabyo akabanga reka ngenda hano kwibarabara mfate twa chips, reka ngenda hano ngura gasoda, nuko bikarangira. Wengine hata anashindwa na kujinunulia chakula na kuna pesa mkononi. Murumva ubunebwe icyo bukora? Ubunebwe ni umwanzi wo kwica n'ubuzima bwacu. Uvivu hata unaharibu hata na maisha yetu. Ukuvuga ngo bishyira muri purpose. Ubunebwe uvuga ko ugiye kurwanya ikintu cyitwa ubunebwe. Anza kufikiria jinsi unakwenda kupambana na jambo hilo uvivu. Ubunebwe ni umwanzi w'ubumenyi, butuma tutamenya kubera ko kwiga bisaba determination. Yes. Uvivu ni adui kubwa wa sisi kupata maarifa. Nuvuga ngo ibi bintu byose tuvuze kugira ngo tuzabashe kubikora no kubigenza neza no kubigeraho bizadusaba ikintu kimwe, ubunebwe mu bintu byose kuburi muvinga. Ni lazima ili ufikie malengo haya ambayo tumeyazungumzia, ni lazima uondoe laziness, uvivu kwa maisha yako. Hitorero rero muri rusange Kama kanisa, reka mbasabe 2025, acha niwaombe mwaka 2025 dushire ubunebwe ku ruhande, acha tuweke uvivu kando, dukore, tufanye, dukoresha amaboko yacu, tutumie na mikono yetu, dukoresha imbaraga zacu, tutumie nguvu zetu, dukoresha ntitubabanebwe no mu gutekereza, tusiwe wavivu kwa fikra zetu, dukoresha umwanya dufite, tutumie muda wetu. Ntabwo successful y'ubuzima ari imyaka myinshi abantu babaho. Success ya maisha si muda mrefu wa miaka, ahubwo nibyo abantu bakoze mu myaka babashije kubaho, lakini ni matendo ambayo umeyapata kwa miaka umeishi. Hallelujah. Amen. Success y'ubuzima ntabwo ari imyaka ngo imvisi imere ku mutwe. Kufikia kufaulu kimaisha sio kuwa na hivi kwenye kichwa umeishi kwa muda wa miaka 100, 200, 300. Ahubwo kugera ku mwuzuro w'Imana yaguteganyije cyangwa se yagupangiye kuba waragikoze uko bikwiriye. Bali ni kutumia uwezo ambao Mungu ameweka kwa maisha yako kwa muda wako. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tuvuga amagambo meze gutya abantu bagasinzira mu ikanisa yera. Watu wanalala wakati ambapo maneno mazuri haya yanazungumziwa. Reka mbasabe duhaguruke. Hallelujah. Amen. Reka mbasabe duhaguruke. Acha niwasihi tusimame tuombe Mungu. Reka mbabwize ukuri. Acha niwaambie ukweli.